Igitondo ciza abakunzi ba Master TV 1, abandi turavuze ngo ijoro ryiza bitewe naho umuntu agiye aherera. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tugaba tugusaba gukora subscribe nimba utarayikora. Murabona mu kwezi kumwe twabonye ama subscribe bagera kuri 971. No kuvuga ngo turabura 29 mutweneze igihumbi. Uku kwezi gusigaranye iminsi igera ku 9 kuvuga ngo kurangire. Turagusaba kubana na Master TV 1 ugakora subscribe ukabasha kuba umwe mu banyamuryango bagize iyi Master TV 1. Abantu basigaye nibo bake, abantu 29 rwose. Babamwe niba utarakora subscribe ubashe kuyikora kugira ngo uzozubasha guhabwa amakuru ku gihe. Tukaba dushimiye abayikoze bose mu kwezi kumwe gusa. Subscribers igihumbi tugiye kuzeneza, harabura abantu bake cyane. Uruwa agaciro kuri twe kubara duteye inkunga. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru y'ibibyutse cyangwa se amakuru avugwa mu mujyi wa Goma. Dukomeze mu mujyi wa Bukavu, tuje muri Plaine de la Ruzizi. Amakuru n'umuntu yarangize mu misozi miremire ya Uvira ndetse aho za Rurambo, ndetse tuyarangirize no misozi miremire y'Umurenge mu nkengero za komine ya Minembwe za Rugezi. Kandi guhabwa ikaze. Mu mujyi wa Goma haravugwa amahoro asesuye nyuma y'imikwabo yakomeje gukorwa n'ihuriro rya FC M23 twirwaneho. Ubu amahoro akaba atangiye kugaruka mu makartier yose, dore ko abantu bari bamaze guhamuka. Abantu barasigaye binjira mu nzu saa 2 kubera gutinya amabandi yarafite intwaro mu mujyi wa Goma. Ibi bikaba byarabaye nyuma yaho leta ya Kinshasa itanze intwaro mu basivile, bituma ababandi baba benshi bitwikiraga ijoro bakagenda banyaga abantu ndetse bakabambura n'ubuzima. Gusa kuri none bisa nkaho bimaze kugabanuka 99% nyuma yaho M23 ihagereye kagenda ikora imisako mu makartier atandukanye y'uyu mujyi wa Goma. Byatumye haba agahenge cyangwa se umutuzo, ubwo nto amasasu atakomeje kumvikana muri quartier bitandukanye n'indi minsi amasasu yahoraga avuga mu makartier agize uyu mujyi. Nanone tukiri muri Ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Warikare hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu rw'imbonde nini n'imbonde ntoya, aho bivugwa ko ari coalition ya guverinoma ya Kinshasa Wazalendo ko gufatanya na FDLR bakomeje kugenda bagaba ibitero ku mutwe wa M23 uri mu nkengero z'uyu mujyi wa Warikare. Gusa ibingibi bikaba bisa n'ubushotoranyi, aho impande zombi zasinyije amasezerano y'agahengwe kugira ngo ibiganiro biri kubera idoha bibere mu mwuka mwiza. Gusa M23 ikomeje kubasubiza inyuma iyo bagiye batera baturutse. Andi makuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze muri Kivu y'Amajepfo mu mujyi wa Bukavu, ahavugwa igisa n'agahengwe nyuma yaho mu mezi cyangwa se mu byumweru bishize bagabwaho ibitero mu bice bya Kavumu, mu bice bya Nyangezi. Kuri none bikaba bisa nk'inzozi, bararyama bugaca ntasasu bumvishije mu mujyi hagati cyangwa se mu nkengero z'uyu umujyi. Amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze muri Plaine de la Ruzizi, aho ejo tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 hiriwe imirwano ikomeye. N'imirwano yabaye umwanya muremure, ubwo abazalendo babashije kuza kugaba igitero ku birindiro za M23 biri mu gace ka Gatogota. Ibi byatumye M23 ibakoraho irabagurukana nk'umuriro, irabajana kugeza ubwo bagejeje aho bita Rubarika kubahazi. Ahangaha ni imbere ya za Katogota, ibasha gutwika defense ya Wazalendo ikomeye yari muri kano gace. Gusa M23 n'ubundi
yahise ifungira fere cyangwa se yahise ifungira aho ngaho Rubarika ntiyakomeza ku advancinga ija imbere. Iyi ni imirwano yumvikanyemo imbunde zikomeye cyane, hatewe amabomba atarigeze yumvikana muri Plaine de la Ruzizi. Niyo mabomba ya mbere menshi yatewe mu ntambara yabaye ejo, haraswa imbunde za machine gun ndetse haterwa na za kateusha nyinshi cyane ku munsi w'ejo. Impande zombi zakoresheje imbunde ziremereye. Ubundi amakuru yacu reka tuyakomereze mu mujyi wa Uvira, ahakomeje gukorerwa amahano, aho abaturage benshi bakomeje kugenda barasirwa mu mazu. Ibi bikorwa bikaba bikorwa na FARDC kubw'ubufatanye na Wazalendo, aho ijoro rya tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 babashije kurasira abantu 4 mu nzu, 3 bakahasiga ubuzima, undi umwe ajanwa mu bitaro muri Hopital General, ariko nawe ari muri condition zitameze neza. Abanyamakuru cyangwa se n'abasaje bo mu mujyi wa Uvira bakaba bakomeje kwamagana ibikorwa bibi birimo gukorwa na FARDC kubw'ubufatanye n'Abazalendo, aho buri musivile wese ubu nyine yahawe imbunde. Ibi bigatuma ubuzima bwa benshi buja mu kaga kubera imbunde zinyanyagiye mu basivile. Amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze mu misozi miremire ya Uvira mu gace ka za Rurambo, ahabaye imirwano tariki 19 tariki 18. Yari imirwano ikomeye cyane yari yagabwe ku mutwe wa Twirwaneho, ihuriro rya leta ya Kinshasa kugufatanya na FDLR. Bagabye ibyo bitero ariko babashije gusubizwa inyuma n'uyu mutwe wa Twirwaneho ukorera mu gace ka za Rurambo. Kugeza aya masaha umwanzi yasubiye inyuma, nikaho n'ubundi atazongera kugaruka mu gace ka za Rurambo. Amakuru yacu reka tuze kuyarangiriza mu nkengero za komine ya Minembwe, ahari hamaze kabiri habera imirwano ikaze itarigeze kuba. Mu gace ka Rugezi hari hamaze iminsi 2 umwanzi yaragateye, ubwo yaza agasa kwashinze ikinzu gisa n'ibirindiro ku musozi bagenza kwita ku ihene. Aho ngaho niho habereye imirwano myinshi cyane, ariko bibaye ku munsi w'ejo amasaha agana ya saa 8 nibwo ingabo za Twirwaneho zikorera za Rugezi zabashe gukoresha tactique cyangwa se ubufindo bukomeye bw'intambara, babasha gutsinsura iri huriro rya Kinshasa ryari ryashinze ibirindiro byabo ku ihene, babasha kubikonereza. Kuri ubu umwanzi akaba yavuye muri Rugezi yose, ndetse akaba arabashije guhungana ibipoyo byinshi za Kajorite, ndetse basize banataye intumbi nyinshi ku misozi ya Rugezi. Kuri none ku ruhande rw'abigwanaho bakaba bari mu byishimo byinshi cyane n'umunezero wo kwishima ko Imana yabahaye imbaraga n'ubutwari bwo gusinsura umwanzi muri Rugezi, ubwo umwanzi yari yazanye n'iyonka ashaka kwisubiza agace ka Rugezi. Shuti bakunzi ba Master TV 1, amakuru yacu y'uyu munsi tukaba tuyasoreje ahangaha, tugusaba gukora subscribe ndetse no gukora share y'ano makuru yacu akabasha kubonwa n'abantu benshi. Murakoze, tubifurije umunsi mwiza, abandi tubifurije ijoro ryiza bitewe naho muherereye.